Boum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam Siti Said Ali. Watukufu wa jamalifu wa Komori domba Mwenyezi Mungu ike mjua wanono. Mwenyezi Mungu ya jenlu kumala nimlio ruwako uranza ruwatsoranza ike mshelo wanono ho hanza rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yarinike yarjenle joka naheri hon duniani yaripuwe no wanadamu wapeu ho hanza rabbal alamin. Wa alaikum salam Zainaba Tumani. Mwenyezi Mungu ajale karani ruwana hanyu mshelo wanono mjuha wanono ruwako uranza ruwatso uranza. Mwenyezi Mungu ajalie zentu za mwiso zahe mwezi mtukufunu zike sihu za mifungu za hairi haina mwade Mwenyezi Mungu ambe unono haina ulohar matambu Mwenyezi Mungu azito. Wa alaikum salam Mama Nadia ma sœur. Wa alaikum salam Halima wa Kennedy ma sœur. Longue vie à toi. Mwenyezi Mungu ujohu tukuza ya uhezi haju janyora hube unono na mvu na suha ma sœur. Wa alaikum salam Zalfata Ahmada. Wa alaikum salam Sujai Atumani. Watukufu wa jamalif kabati nongo nziro hamade kama nadamu hajuha hajihunrumade hau hajuha hadesespereha hau hajuha hauno ya ukayangi harumatambu na mashaka. Wa alaikum salam Mbusuri Isa. Wa alaikum salam Marimadi. Wa alaikum salam Mama Moniati. Wa alaikum salam Jamila Ismail. Partagez le direct watukufu haukaleo ngabo zahwamba nane zahwamba kawana ukaukata pitie shandizo winjiga mwamba utira mwanadamu wanutsido wasiri. Wa alaikum salam Muhammad Mana. Shahani mru ngena ehele yahe haini mru ngena enamne yahe haini mru ngena eheli kaudia korongowa wakati kao siuhanza rongowe ili tipe mrusheo e mwanadamu ya elewe rihenti neze avertisma alimwambia ni ya ukaya haini mwanadamu na mwambia kakujafanya na mnakadha ngojoelelea si uzamba si kardo nyanyara si kardo rinrinra si kardo liyawanda. Watukufu wa jamalif doomba Mwenyezi Mungu ike mjuha wanono ranyire zefana uko uranza riwatsu uranza haukaya haini mrungu jujwa ya dunge hiyo ikaudi ya unao maswila. C'est pas obligé uanze hizo ikaomi nanzao shayeka kutsikota utini chilie. Dès que tu aimes pas la personne, faut pas rester là de l'écouter. Il est de normal. Mais ujondo andwa kansi na balangwa ujuma upua na ubeha shanar de joya ukaya emanadamu shinu hindi inumba hindo ntiti. Je suis là, je parle alors que c'est faux winguni, alors que c'est bakisana quelques jours, alors que gamjoka ukansi mwambila ukai mwanadamu la kaurongwa bala hasa hata maniwani Mwenyezi Mungu yede hele hatu pia wakati kao. Wa alaikum salam wakati kanga mjoya ukaya kabati ujijere shason sipanga rjurwa onim Mwenyezi Mungu jabbar. Watukufu wa jamalif ze sujets là nizo comme d'habitude garjo mwambia nize sujet yo ulo konta ya baki yo utso konta yende mbio swafi indi ajiro barini. Oui, boom, nizari mlagonzi. Watukufu wa jamalif ze sujets là nizo sujet ya mbaba ulo pari. Oui, de on y parle, dégage. N'importe quoi. Au coup d'on y parle, aussi n'y parle. Mais le cœur, parce que déjà, oui, il n'y a pas un guébéguéo.
Nous doit tu parler par amour, il y a déjà par amour. Comment tu vas comprendre? Tu vas comprendre. 07. Bloc. Yazi. Watukufu wa Jamalif. C'est normal si ça bug parce que là on doit continuer par la chat bloc. Nyezi mgunane ke khatima njema. Ya rijai lejo kana hili duniani. Bonjour ni swati bihairi. Watukufu ngasina sujet mbili. Ikao ze sujet zinu o wanjwa hema kalbosho utabia. O deranger. O kwanza rambi. O kwanza lirongowe. Na kabati ujushidari ziri tsambe. Oka kartsu hamba rahunda ma abona oka kartsina page. Kartsu hamba wandu warudunge YouTube wakati kwa karjaba YouTube. Garamba o pour que ça change. Wanadamu wapeu wazie. Waelewe ya ukazinu kazirendwa. Wadojwa ya ukayarija ngarjo ulawa. Watukufu wa Jamalifu woimbaba. Ikao sujet hamada inu riparo yamba. Wino la chiko. Bonjour. Mama Fazil. Mama Fazi. Woimbaba ulopari ya Zulu. Au kambe setwa bia inu ikalantiza uwalopari. Karjaba Marseille. Ze sujets zinjisko ujabano zinjiza Marseille. Ou Ahmed Amina. Alaikum salam. Bonjour Abu Ibtisam. Sha ye sujet ya hembaba wo yini sujet la kara yamba. Hamanda inu ya pari. Alaikum salam Salma Ali. Ikao wo yimbaba. Yousi hakomori de temps en temps. Yousi hakomori haina wakati. Yimbaba wo hasi komori. Hende hula, wakati kawanasho hatu wenji waendao maviktimu, haukubali wa hadalwa, ni makaliboshi ya hoa baba walo hunu Faransa, na ne mazababa walo hunu Faransa. Ngojonga mruge na resepisi ya mrujwa ya pashie. Hende hula, hende hahadaye wanasho hatu, waleku Islamu maji, ya ukaya nga mjohurenga undamanga. Wikukule gramo mpao, ganjohurenga undamanga, ganjo ufanya jao. Yembaba we hasikomori hedangaje mwana mshohatu. Hamajili ya nyumba moroni. Hamuhatsi moroni. Yake sak de frapu ya hahe. Na we mbaba ulona mrumshe ulona wana. Hariyeye mru wa mji. Uko urongole ya mji. Yohanzo mji wa hahe. Zedhamana za mji pia hanikiwa. Ikao harenge nyumba moroni. Hahatsi na mwana mshohatu. Moroni ikao gasi hamnika promes. Ya ukaya ngujom de place. Ya mbali ya hujahunu maanga. Shinde shatsonga wanashwatwa wenji watulauze nguo watungo fango tsondizo hasabule ze promesse fantôme yembaba wo yija wakati kama mwanamshe hanike mwanamshe promesse ya jambale ujahunu manga Sulaiman Hamza alaikum salam eza jirihindu watukufu lokaya banda o usiku uja yakaubidia mdeplace ya mbehe Dar es Salaam ya jafanya msafara ujahunu ulambaba hamenase mwanamshe mwambia ya ukaya ufanya montre geste nga mrudi nuhambie yekahu ni para hauni kazi za mafiti salam ya tawakali mgu timtsov hambie mwanamsho watu kaya ngujo publie ze archivu ikawe mwanamsho watu akaombeshe gajora ambie le kalboshilinu ne mbaba we ya ukaya il faut utimizie promesse kena uziaka kar kome mwanamsho watu lukomor mbaba ikaunge na mrumshe yorongolo mji wa hahe yemru wa mji wa alaikum salam fahamia wa zaksil yorongolo mji wa hahe yojisante mbaba subhanallah ikao gu intimide mwanamshe ya mtomjini hao ya mhatsi moroni ili ya kesak de frapu yahe wa alaikum salam naida garjo jari mrongo zembaba uya ile uya ukaya raili tura munge hainge Faransa vanu wallahi kana mbani nafasi ni makaliboshi mwanzom de profitwa na shohatu neze promesi fantomu rumwambia nya ukaya Mwenyezi Mungu gujom timizini anzanje ndogozo na shangwa lokomora. Deuxième sujet nga mlongozo mwana mmetsoi iko mwana mmewoi halola mwana mshe mwana mshe wo yeda ni kemru mshahe kirtasi badala hani kemru mshahe kirtasi mru mshahe rahaka jahundo ya 10 ans mwanyanyahe mru mshahe haka Tunisi hawasuluhu mu Faransa gwanshio wazima hadungwe manyanyahe mrumshahe gwanzo ya tseye gwanzo ya reme hedi hata hamabie manyanyahe mrumshahe ya ukaya baike wabie mrumshahe manyanyuho
gamtsujula wanyo waido daoni hangu mwendeza hadi sana ganjom bloke ye séjour yae ikahubuwe hanya wamba yabwe yu hasara mwana mshowe ngono ya ukaya vomye ya bakobonze hauni rongoze le kalbo shilinu lizi ho hanza ya mderange na halola ye mwa wa alaikum salam wana shaima zinundizo o wanadamu wanu watwanza rizabe zindizo makalboshi ne masalopar ya wanaume wadona zizaha wa zambuzi walo wajinga twanza rizabe ngarjo uzaba haukaya gamu mwanoni watiti wako ukansi wako ukomanto na commentaire phantom wawonjo shida ntafadi haukaya mwanamme wa kweli yuka justi sha mwanamme uloja mrumzade wakati ya shida ni uwe unjo mu wasure certa shaga mjoka na mvu mdoba karma na commentaire wado commentaire na commentaire phantom watu kufu rahare jaja armaze sujet za hatu do monesa ni ukaya gamina aide médicalité nous ya mwana matso ikao tidomona de temps en temps Marseille avant tidomona ikao yo paro Abdou Yusuf gamina ye carte de bisiahe shele yo mjuo yo hambo Abdou Yusuf halatsa ye carte vitaliahe undo unono ne carte de bus na ne livro a et que moi nya swenga bo mjuo au kale photongule un peu flou na mpartage atemanya swe ya ukaya tulamu ngena carte bleue yae désolé parce que j'ai urgent. Boum, Aboubakar Sabira. Tu l'as mon gena, carte vitalia, ay, siboure, gena aide médicalia, n'am partagé à témoigner soyi wamba Abdou Yusuf, yaje, yarenge, carte yahe, ne carte de bus ne livre a. Aukaya kabati nam narjo parisa, au moyen shohi mwanam komori, nana zekritasi ze mwanam komori, nana zefade ze mwanam komori, Studio Zamba ili la solution. Si carte 600 non de mon jina walona zero hombi. Wa alaikum salam mama Naeli beauté des îles. Watukufu wa Jamalif Mwenyezi Mungu na rinike khatima njema ya rinike musomwema ya rijale joka na heri duniani. Wa alaikum salam Fatima Ahmaji. Watukufu de mayenya siyo hambwa Abdou Yusuf ikao gamina ye aide médicale gamina aide médicale hailatsa Gunato jalia ya tije ya fanya juarabu haukaya ekahu parisa mbahindu ya marabu huyurondo wa na ila hahibiwa oto jamba ukaya sikana mapesa oto jamba ukaya sikana mbahindu yabo dolo responsable ngabo mkomori nyume ni vanu ya parisa karti bankeri ya parisa na karti dandite za marabu hazibali yetura mungeda Gutsa hotulamu yamnike dahari mimi do udongoro ngole alaikum sa Muhammad Stef. Gutsa ho dahari mimi do ko ujavanu noonesa zekarti zatlawa. Hauze séjour zatlawa. Hauze passport za Komori zatlawa. Ola mwanama ola habali ya karti bankeri ya marabu na karti dandite ya marabu na lakile za marabu hajari ya jianike badi uhoza. Wakati abele ya haja na unema tsabomze yinu ya marabu intwandu dase ni ho hindi wi bonjour mama Nelia habai shemana na jaho na huni kado ko utanga sabangule pode shari shaho marabu yenu wakati jojavadu sibala zila kile zinu ekatwe data hajua hospital be ukaya hakana mapesa ya hibabo ni atowe sabangule mawape huu zibalo dazi hetsiba na posto hauzila tepubeli akakawati mademu wapiwa madua hindi wanu arabu wanu alafungwa nzo ujeunikeze mwizo zigarde mimsu zile karadi mwelewa yotsi kanadra ukaya muhindi wi Suleiman afufana mon frère wa alaikum salam njajo par Josephine watukufu wa Jamalif rarja njarma za suje zahat do mwambiani ya ukaya haina njema jo jiliar mi jihad
hauka ngarjo kemiji hatu ikansi ya maendeleo garjo uzamba ili lihimiliane hanjema. Watukufu omji wa ebalanda omji wa Pijani haruma yedomba gwa parao o wakomoron tipia tibadi haruma ntabuho za jeune culturel haruma mji wa Lyon et le 19 août ikao bwatukufu garjoka ya jeune culturel ikao zifanisha haruma miji ulado mrengezo wa hemiji haro wikamara mwana bonjour walekusa Mohamed Amina ulado mrengezo wa hemiji haro yedemana omji wa Pijani wa jihanti le 19 août wa parao wa komolonti pia mama Faizo alaikum salam redomba remitsami huli rembajini wa komolonti pia insha Allah le 19 août wa mparaoni harme maendeleo ya mji haukanga jo ya ukaya yoti sakara yo jeune culturel ikangar amino kanga zifanishi hao haurengeze miji hao yedemana kikao omji wa Pijani wa parao wa komolonti pia wajihunda wa alaikum salam irham wajihunda wa Lyon nana walo hunu Marseille nana walo harme Faransa kamil wajihunda le 19 août wakati kanga wajoka twarabu ngawajoka wadaha zanongozo pia ngajokaya ili hawenda ratsanganyihe wazima haurengeze mijat amino kaina mji na haina region wa heya neze jeune cultureli ikao lohamba mtango uo mtango haina ya jushila mwanyanya maudugu jojushiliwa yode mena joma benya ukaya le 19 août insha Allah omji mtukufu wa Shwani harume omji mtukufu wa Pijani haruma yedomba kwa mparaoni Lyon haruma le 19 août insha Allah haruma zensabuho zamji yani jeune culturel ikangwa mparaoni hahonda ndo tsanganyi hao tipia wafanye yezamji aukangar amino haina mru hunu Faransa na haina mji wa hea zensabuho za kimji ili hahonza ndo fanye maendeleo ya kimiji yabunga parana da monti pia insha Allah nyimji hunra wa Lyon hanyo tipia nana nyimji hunra hunu Faransa hunu Marseille nana Paris nana Faransa kamil nana owalo karibu alaikum salam rabia nana owalo karibu na Lyon mwende le 19 août insha Allah ekarishindi ya mnyezi mgarantina mu yebahatitulwa garjonriha iho Lyon rikebadzima nomji mtukufu wa Pijani harme domba zensabuho za kimji yani jeune culturel hawanza ndo afanye maendeleo ya homji wao riamino kasonti pia haina mji ngona bezo ya maendeleo ya kimji yode mena jumambia nyaukaya si uhimilia zenjema za huwa komolonti pia yode mana rajanjaruma za suje za hatu jo paro komolonti pia insha Allah le 19 août harmumji wa Lyon gari paro wa komolonti pia harmazen sabuho za homji wa Pijani harmedomba walipara urendela kevadzima maendeleo ya kimji ya hemiji ya kiregion ikao sonsi pia hani nduge na bezo ya rengezo mji wahe walaikum salam El Haddad Mohamed longue vie à toi mon frère Mwenyezi Mungu na ujaze heri ya utukuze mwanama El Haddad yode mal jopar wa komor mambenya ukaya insha Allah ekanga sinamuo garombo Mwenyezi Mungu rike harmo mji wa Lyon haruma zensabuho za homji wa Pijani baraka walekusa Muhammad Haji haruma zensabuho za homji wa Pijani baraka mji kao emazababi uhanzana omji uo o solidaire wanashohatu onkonyo nzima wahea na mkonti wa shishababi ikao rjuanze mijionti pia ikia madomji wa Pijani harmedomba galombo Mwenyezi Mungu hanyo tipia insha Allahu rihundri heya bonondela veho mtsango wa hatu hauke jia hatu kejalewa daula irengeze kejalewa gouvernement irengeze shanda si hawasi de korengeze mijia hatu yabo karamba Pijani yabo rongolea ya mijionti pia yode mana jumambia ni ukaya watukufu na rende hawunji le 19 août harmo mji wa Lyon rende harma zensabuho za jeune cultureli ya homji mtukufu wa Pijani harma yedomba ri amino ya ukango na bezwe ya huwa komori wonti pia rende yabo rende la himiliane hanjema haukaya nrongo hamadizo ngarjo uzamba rezimilie haukaya side rengezawe miji chorengezwe miji tidaula hata mpaka de yabo garjo mlindani insha Allahu wa usiku huo usiku speciali usiku wa omji mtukufu wa hedomba yani Pijani baraka
walindao owakomoronsi pia waone owako uwanza ni wanyanyao neze fami ne majira ni kamgwa benze harumu mji wa Lyon. Je suis en direct. Watukufu wa jamali funga njorma ze sujet za haka. Sujet ikao sikardo ligule. Sikardo tsiada sina wangu. Haukaya ngaruwa nao kumba ikawo ilo nziro. Ranzo ze nafsamu za hatu zichange. Nezero hombi ilo nizo zichange. Haukari jihansi, hauredana nai, hautimbia nabi, hauhimiliana hawiye. Ridiwa za ya ukaya hunurija ngarjo ulawa, shahun ngarja kahuja jeribaki. Uwede shatunga wanadamu wenji ikawa babaiha hauredana nai. Rani janjarma ze suje za hangu gamrongozo e mazababi walo TikTok. Ikawa wenji e mazababi wanu walo TikTok. Na wanawashu walo TikTok wati pia hani mrugena mji. Na mkena dhenye miji hatu. Mdore nga sanchu ya huwa naume wajikomporte washisarambavi. Ya huwa naume walona tabia za kinruushi. Ikawa la pripari hao kwa tuona mbanu kwamba uona haya. Gwanjia o TikToku hausalise o wanasho hatu. Kwa tusikinia o wazaza hatu. Kwa tusikinia emiji hatu. Shangwa o TikToku ngwambo tarahamfu na mafiti ya upulanasheo. Watuolewa ya ukaya wahundaze poinkase do wazaza hatu wa do harumatambu. Hako wazaza hatu wariru muhoja hunu jeritahe. Winji na wenji walo TikTok wafikiruka ya maisha hao TikTok. Winji na wenji walo Facebook wafikiruka maisha hao sur Facebook. Mdujo ufanya message watina uani uvenua mwanadamu. Watina uani uhambanungo ikawo jijosu ngwazaza warmani aves. Kapturizi njizifanyishi hao wanadamu wenji kwa tujirande compte. Wanadamu wenji kwa tureveye. Sho wanadamu wao wajihansukaya. Isha ulasha hao TikToku. Wa manipulo wanasho hatu. Waheye wambe batani. Wambe mafiti 24 sur 24 kwa tina hata mbayangu kwamba mbao binadamu wakati kwa wanadamu wenji lo TikTok wakabo wazimanami wallahi na Mwenyezi Mungu dasima bledar yekaramba bledar li yazala komori ya Jafara Tsanyumeni sider tlane o TikTok richo sikinio warizaya kapturizi njo alaikum samnulia abdu kapturizi njisfanisha o TikTok nusu huwa nasho hako tunambanu kwamba ubinadamu nusu hima zababa tunambanu kwamba ubinadamu gam kapturi wao kamtunjankili na nyuanasho hatu kao la pipari hanyu kamtufikili okaya nganina na umahani nganina wazazahani nganina miji hanyu ikabidi mdoka nambanu kwamba Ariel pense mdoka nambanu kwamba patience izo kamtini izo shaka mtungo heyaba la mbeno za sura za hanyu mvumbo za siri za hanyu mvumbo za rongo za hanyu mjisalise mkapturewa finalement mdamba gamfanyao gamsoma uhitima mimi gamshangilio o wakaptureo ranguleo o wakaptureo chapeau je suis avec vous parce que nyidi makaubidi ngafanyao d'une manière ya utongo wanasho hatu wake massage warie wanasho hatu kwa tulia kwa ti massage kwa tuelewa ya ukaya zinu kazirendo shangwa heya hauvumbaze siri zao haujisalise haujituna haujidea hauvumbaze intimite zao haujivena za sura zao wangua wajue miji na zadabi wenji kwa sur TikToku wafanya na reglement de compte shamana mena mwaname upari sana wakomelana mwaname na mwaname upari sana waremana shawana na wanaume kwa doheya uwangana jawana washe warauwao Mwenyezi Mungu narpone shari Mwenyezi Mungu narpone shari mon frère les azida de Comore Mwenyezi Mungu narpone shari shahema dumekanga no wana washe watuona haya hauka mwanamshe manza valeri de mwanamshe ikao waye e valeri ya hengujo ya ukaya gamina mbaba gamina mzazi gamanzo mrume gamjo kanzan lolo waodi wanasho wanza valeri shamwana mshojo ya TikTok ya sebatani na mafiti na makalima mai insha Allah ngamjozi du kapturewa na nyiza hiti mambaba gamjodo soma gamjo soma hiti mabari mkapturewa kazina wana au kayo jo ya TikTok ngwambwe siri ya ngujibene zo sura za haujimenya haujitwa nguo na kena asume ya diado ishilia izo ikaudu ya kamba mwazi kapture au kanga mjudo mabanganywa kwa titi kamtujua shambihani hunu kamtuta shambihani hunu shamka ujao mjemba ki TikTok mkenti juma bangano na utulanaze nguo na umana na ushindana mrume na mrume kwa dohe ya umana TikTok
waunikana rendez-vous wa komelana, waunikana rendez-vous wa korijiana, wanikane mihono wende zao. Shala plupart yao nikamtujisikinia. Wa alaikum salam mama Nizar. Soka bila mbabiti taukaya dernier ta TikToku wanadamu wa juhamu ambao rongo ikao za upulivusho na udezana na umiliana na upulana show na unjilana harmazi siri zao subhanallah. Watukufu ngamjua rume suje ya hangu. Suje kao ngamandiso ya he mwanamme. Mwanamme ikao halula mrumshe. Mrumshahe ya mlola wei mrumshe ikao ya haka sans papier. Abasa ngena séjour ya enna. Oui marwa safa. Salut. Hakana séjour ya enna badala halola ni mwanamme wei. Shabwana hangu. Merci beaucoup Mohamed Jaloud. Gamwala wa hokaya waletsu wanadamu walona roho. Kwa tu pense ya hokaya wajaza hatu. Hino wakatu wajourishia. Wala kaptura rambu mafiti. Winjwa hangu armoni avese na tano. Mwanamme ikao la plupart hana umowenji. Walo hunu Faransa. Walo na zekirtas. Walo na zinationalite. Ngwao nao ya ukaya kabana jao. Ngwa ukaili hanu wa Faransa wao. Waliwa zakao wa Faransa wenji ngwa makuloshar nongo na zinationalite. Wa Faransa wenji ngwa lalao mabareni nongo na zinationalite. Sham komori badagena nationalite. Ya bonge na ye droit ya unji ya haina manamshe mkomori utuna kirtasi. Ya ndengu jomlola hao ya mprofite. Bande manamsho hatu wazo kirtasi. Halula manamshe ikao kajana kana kirtasi. Waza mnamana e manamsha ondu séjour. Badele manamsho hatu ondu séjour. Hakane manashewahe habiri Tunizi hoja hunu Faransa. Bade manashewahe habira Tunizi hoja hunu Faransa. Walaikum salam yu manjie. Ika oblige. Walaikum salam Mohamed Najnas. Ika oblige ola mwanamme ola. Badale manyanya hema emrumsha henge Tunizi. Yeme mayo ujisa paske hama bawa. Yehama mnamarabu. Yafanye hata vahi ya investise. Ya saidi ola ya waswidi. Shabala hakana objectif. Hakana objectif. E mwanadamu nga mwambi hokaya rishida no telefoni. O wakati nampara. Lireme deba. Yabo mwambioni. Litore yana. Yabo nga mwambioni. Waisi mruwono haya. Hauka hanambia ni vumbu e je m'en fous. Avec le respect miti ju vumbu amru. Sina ujua njentandie sharia ikao. Lunashi hansi mimi. Litore yana. Shaga mlindo ya jano nese unrume wahe. Bahari ngujoka uja Marseille. Hamba ngujoja Marseille arma mashuhuli. Banda karjaelewa na o telefoni. He ani. Ho uchamfia kanza ufanya na kaumweleza. Litore yana gamu mlindo yosa Marseille. Eka aja Marseille arma mashuhuli ya untina kaulida jiansa. Mido ujuhe darme la sali nede na mtsai. Mido ujuhe darme ye maulida nede na mtsai. Manadamu ikao hatanga. Hosaidie manyanyamu mshahe ya wasilu nu Faransa. Manyanyamu mshahe bu ya wasilu nu Faransa. Hajiloda honihula. Manadamu wala hamdungu. Jumahanza ya lalenai. Haukaya ngujini ku espari ya ukaya. Ye mrumshahe uloba la kana ushida ya be hanywa. Kana ushida ya be haukaya hahundu sejuru hosoni mwa. Na nyibo nasho hangu kamdu hangu sejuru hamana kasuli ya ukaye mrumahu kana shida ya imenye gabuma avuka hadungi manyenye mrumshahi baada hamsaidia haka Tunisia wasulunu Faransa hamdungu hanza ya mkomeye hanza ya lale naye haumderange haumbalilia zenzia mwana mshamwambia je peux pas zia basa va pas wode mrumma hemu wangu Jelikaga wanawasha ikao wenji wa hao ukwa ezite. Wajozifanya. Haukaya wali hitima. Kwa tiwema. Ukwa unuzirisao. Ukwa unyoka wede manama. Wujwa urengwa nroma ho wanyanya. Shawai haharaya haonesa. Udwama na ya ukaya no, je peux pas faire ça. Avec les souffrances que je vais souffrir dans cette maison. Men tina uhubulia nlale daminawe. Tina uhubulia ulale nami. Hauka hulole manama. Mwana ula hamderange hata. Mwana mshamabi aganju para tula muni mabie. Hamambia ukaya paratira muwe wonsumaza gujo fanya gujo nirenda wallah ikati da bokangi haruma mji wa hule aka Marseille heli na shida na damina yo telefone jokati mjilia zinu wanaume wengi walo hunu Faransa makaliboshi wanadamu wapeu wachamfu watu wanazirisao
watsongo urenga o wana wa héberge wanzwa la lena watsongo intimide o wanzwa so wanyanya wanzwa la lena isopia kwa na paroka konta haukaya nuwa diwa hao ugajo heya wanide au wafanye commentaire one day bada garamba kazo kaziranda mwana mshola ngemhara wambie manyanya na bale manyanya haelewa ngemhara weleze mhuahe ya ukembuma hongu ntabisho sha emhuahe haelewa emhuahe harambua mwana mshola hatabiha pendant un mois pendant 2 mois pendant 3 mois watimria homo huja sheya haja banu haja 2023 kutumbulia ya vumma boshunga ipasi bojindu utuna hata mbaro shangu wanzo umwe ya ulale naye mwenyenye ndumsha finali mahambe ukanganjwambie mwana mahamba omwambie mwanyanyuho motso dungano wa ili mwende zanyu niritsena ni mbwehese jour hajuru ha bloke katusubu tiambie mwanyanya she mwanyanya haelewa haukakati mjufumu shange mhara urongo nengu niko mwana swahe confiance ukaya kana parla ne mruma shange mhara urongo eba nakazana sulinda nambie wana hangu s'il vous plaît Mwenyezi Mungu mononi hamaste hina mahaba wallahi na Mwenyezi Mungu juha wendeza ngarjo uhimilia ekade helilo dese julio kana ostaya irenge yo hundu hemana ha gojojua convoquer on doit ukaya hadungu gwanzo viole mwanyanyu mweberjo dahon même si mwanyanyu katina kirtas shango josputibanu mrutona kirtas uye ukana droit nimituramu ze kirtas zangu rakas jalawa abonga mrudi mabie rakas jalawa ze kirtas zangu est-ce que je peraki gami mharanado gizo ankuru insha Allah ze nationalité ilawe insha Allah Mungu Mwenyezi Mungu shepo njokaza mwambeni ukaya mimi sina raha qui va me faire peur ya John Shangaza bomjunundo mdulone nationalité olo jijambe yango no tsompuwe yani yode mana mabio ni wana shohango nana mazababi msikubali mu intimider wanalona za kiltas phantom hakuwa na demwanoti pia ngona kiltas phantom la plupart yao kwa jabali madina huwa wazaya la plupart yao kwa jabali madina huwa wazaya wasijua dum intimideni umtabishani baye utuna kiltas ujoka na haki gamina hindu na mitsedeti balance au police est-ce que tibai hanywa wiki na za bonjour c'est des balance au police tika ufanya hazitipuliwe police est-ce que tisiswa komanda tika ufanya hazi police njili ya uhazini waheshinwa est-ce que tisiswa komanda c'est des balances au cas ya mido trazo akomori watu de pasha zebisi kanga ma contrôleur si voir moi commissaire à plus piat c'est des balances est-ce que tisiswa komanda je suis là ze vidéos zangu zivewa RTM c'est des fitini au cas ya mido trazo akomori wizu razulu alaykum salam mido trazo akomori harume mabisi kawa pasha mido banam kawe na msihe bangabwe polisi ngabo ma contrôleur c'est des balances wa tifitini wa est-ce que ntivano ngami bano okere viki hangu kejaisa eliviki hangu kejaisa eliviki hangu ngiyomanga usukunjo usisiwa ya bwene viki hisa usukunjo hufa bwene viki hisa na mkena vibwana sho hangu mtude intimidewa ba umrutona kiltasi yojo ushitaki mrutona kiltasi hayane zi hakizai ngamfanyoma banu mfaransa juhamo yemfaransa mjufumo ngujuonro yemfaransa ngujuonro ya uka wenji na wenji walohunu waloma sampapie mdiwa zako watu naza kiltasi ngofanyoma demano hau declare wahunda makiltasi mdiwa Zimbabwe alafu mwana msho hangu tuna kiltasi ngukubali intimidani mlule na kiltasi na baje mlule na nationality jani mila to baba ikanja mlema makode haura wana rule kanjo kamara oui kana subutia réagir ba katina kiltasi qui va me faire peur no genda halanda jamais alaikum salam raisa ngombe gamwambio mwana msho hangu yepunjo kanza no bemluma wetsi mwana damu wakati kao manashewa ya jahunu ratsutimizi même pas 3 mois à 4 mois hanipara haneleza bande yemruma hamwambia ukaya mpare tura Mungu jonifanya hanikeni meroti mpara haukawa mndu ya lahitima dahizu ya kahamba hakaunitoria nivumbuwe rongoa ngojonifanya yabonga muamini kawo mvura bange yetimwe masheitwa hanabani mvumbuwe
hana baganjo mfanya simwambie bahati yao ndaboka kuti Marseille sheka huka Marseille jukati hujilia hanambia kiramu gamjo kosi ha utu Marseille aruma mashuhudi ekawe mrume ganjo huta gamuhunu komia dina navir osomu wa Komori hauka mitsidori ya sura za mwanadamu mitsidori ya mihono yekawende hata hunjia Marseille wanadamu gwajo ujwa kawedu wabalili ye manyanyahe mru mshaha wanzo umtseye ulaleda wenaye wamu-intimide ganjo huja wangu gwajo huja warditse na ganjo huba baba yemba vyoto hitswani haukaya mru unomvinyo wonika aninja ninsu aminika jo shidaniwu izonga mridinzabe mru ikawe zungo zahe nguwa kese alkoli ezungo zahe zimelange hana mvinyo nsu amini kawonge na suflu za ushidani himere mane suri nganjo shidani muwe iyongi yosuri ngikaw nsule wantina nogo nrega za usu alkoli nsu vuramse gam amini kanga minafia gam dushidani resiste abo gam hulido use Marseille hakawo timana damu we mchamfu dadala timpara rinjilana rishidana hantorea hanabia il va me montrer wallahi na Mwenyezi Mungu gamombo Mwenyezi Mungu yati changer avis yaje Marseille arme mashuli utu yaje yaone ezijoka umuhunda wakati kanti na kombata nafasi yabonga mwanzo mwensembo anasho hangu leka mruge na papier leka kati na papier yerivikia mwanadamu yatunia Mungu shati mwanadamu wanadamu hamada wanu gebidio do wa college wanadamu hamada wanu gebidio wa boni wanadamu hamada wanu gebidio wazi wanadamu hamado yalula mwanamshi yanzu ya rangi manyahe mrumsha yambalileze nzanzo do mkomea bamimi titwa mapesa bwa kaujahunu bamimi dekina natanga mais alors bo fantôme yemana nakaufanya hata uje ili ukaufikiri hindu gonsuka yangu juba kuda uni hangunu kakunibulia gonsuka ujuba koda honi hangunu kakani la damina hau kakare vanunga du gender de l'autre madame Chaba non je peux pas le faire oublie ça emrumsha emanyanya haelewa shaka tsusubuti ya disa ola mwanamme hamwambie mwanamsha ukaya baiki hwambie manyanyo kajajo hambata awalabe hau kamidi namni kama kirtas nyotsoro hanyo wa ili mwendezani nilini mbwese jour yabweli joka deje mwanam shatu wonge yabo walaikum salam zaki abdu e mwanam shatu wonge yabo shangi harma intimidation e mwanam shatu wonge yabo bese haji hisa tomaya kam kala di bwana shohangu gono watouza ya watsubidi muhise tomaya ni wana shohat Mwenyezi Mungu jumbani wana gerabe womruza yao ikaubidi ujuho klaw ya bugo chonda rombo kano botula utimenyendo la juho klaw ba utimrumme mrumme ya dungi manyanyo ya nzu mtabish ngi obligé et manashwa ya kito mjuo ya César Marseille oui bonjour la chimie ya César Marseille alaykoum salam Adidja physique ya César Marseille ngarjo hunda mbaba hanurim héberge ngarjo hunda mbaba hanurim héberge rahana ubaki yabo yake juma tabu na mashaka na uintimide wa nelekaliboshi la mrumaho bahobu mwanamsho hangu ojuha utlawe gawe mhara na Henry ma sœur wallahi je vais assumer chansi na assumer ukani hulo le non gamjo assumer hunda mbaba hanu gamjo assumer hunda mbaba hanu uje ubaki yeka hapa sa ya bloquer ce jour ngamjo hunda wanadamu wa uhimili ya 100%. Gasuna neda mwenjo wa rohu walo na roho njema. Ngamina mwanama ulo mfumbuni. E mwanama mfumbuni uo deja ha deklare wana waili harmetsinu ikao wakautabi harizurongo waba. Hende mbio hawa deklare. Hende mbio hawa saidi. Deja gawana shohatu gabotso yamba maru wa safa. Hamba ngujo hunga nyunda ya uhensi. Yabona zinji na zinji bwana shohangu gamjo usaidiwa wana shohangu mwana mshohangu yemruma ho woraidi hadunge manyanyu hogu mtabisho yabonga mjo wewe mrumshahe yabonga utabisho yabona ile manyanyu hora hejaka wasuli Faransa gawo juma u intimidewa ngutabisho ngurongozo nayi yode mana otosubutwa intervene yode mane manyanyu otosubutwa hambia pasongo juu ya ukaya ngojo kote ya hemruma shagari prepare manyanyu ho yatwa weiho yajeza hunu Marseille watukufu Ngogo hamada zinuga mjonghunga wanadamu na makaseti.
wajo ya wake contre banda gatsa ho solution wana shahatu ikango harma souffrance harma tia faransa wadungwa le makalbosh ni wanaume wala za hitima wanzo wala lenao wanzo wa profit watuna ya ukaya wotsi ubinadamu unsi ubinadamu unu upeu ya rabbi Mwenyezi Mungu namniki khatima njema Mwenyezi Mungu namniki mwisho mwema majindu hamada yani yatuna hata mbaroho yatuna hata imani mlegeze nationalite fantomu zanyu zinu ikauka jambaliani heze origine hawe madzina asuli yanyu shani zinu nationalite ikawo mbwa wazo mjaga intimido wanasho hatu kamkarat baike mdanza mklianar ma problemu nyonti pia mjujanu ma problemu shagongo mduhari ngena nationalite fantomu ya puma na msho langu jumtabisha ya mderange bahari nationalite ila deni kem dumshahe kirtasi ça veut dire quoi ça Girabe mruhamado yatsuna tahaya ya lople harini mvumbuwe ni mvumbuwe bwetula mwishe mafu parce que huli hitima kutsona hayedma na bani mvumbuwe na boka kutsina tahaya shepo njo kanza nuhambi kana nationalite utsikano nationalite eka wende hata hodo hanza umagrese mzingare zamvu ulale naye yuhamba viol na enda ike katsina kirtas ngarjo himashi communauté ruhutle pirizo gamluditsi na nuhambi emna wakati ajuka ujiprepare ya lawe iho ya jeza heon ekaido hanza wanze umzingare zamvu wanze ulale naye wanze umtushe wallahi na Mwenyezi Mungu garujo ujuhanana maavuka garujo wajusa jeru hutle pirizo bo sinema madzibu mwanadamu wapeo haukanti ndo ibasi wanaume wengi waluma lahuni hanyu bwana shwangu duanwa umahanyu wengi hanyu wa mlolane ngoma baha winju hanyu bwana shwangu mbeze hanyu ndo mahanyu gwa intimidown ndo mahanyu mbayani fia na muastehi c'est normal na mu respecte c'est normal sheka mrumme hajuha hajihansu kaye kalbosh gwanzo yale haukawana winju hanyu ni ujo eberge wana washomala uni hanyu ndo mahanyu arede hamabaha gwanzo warenge mjamuka ushawala mwa eberge shani kamone ukawa ndo mahanyu do la hitima watowe mazero zao zero zao zile palpite zile perturbe watowe kina ne shahao eba numrunge na somahani yetermo eba numrunge na mbwiwi hoda honi gulongo mrajina Mwenyezi Mungu anaponesha huwa la muyembe nguwa zembe ngizo ya gojuho urenge muyembe ikao wa wangu hebe Mwenyezi Mungu anaponesha alafu wa madawani kono par Dieu data wa qui content kono par Dieu data wa qui fier qui m'appelle c'est Maturamo. Oui, Sindai. Je suis en ligne, c'est pour cela. Je suis en direct dans Kanaberak. Je suis en direct. Nyezi munaniki khatima njema. Ya protejwa na shohatu. Watukufu kamkaradi madojo kaganyina na shohanyu. Mriyo lola mrumshe ya kinaine mrumshe hae. Maransi hodunga kote gauche droite. Zanza mderanjwa wa shanyu ajuwe wafe. Mwanamshi hamando yikaonge tranquille dans son foyer. Wakaubidi uanze manyanya kom udojo kaudi manyanya hemrumshaha. Shaujihansi banda huli hitima. Wemlevi maji. Udunge manyanya hemrumshaha. Wanzula lena izamvu. Kutumba nafasi. Gom menace. Gom derange. Hutsanga mapesa. Wamjowahe hunu faransa. Yabungi obligatora hubulezi ngoza. Mwanamshi watu Mwenyezi Mungu amnika subra. Ngujwe fasili ya uona haya. Ngujwe fasili ya uchafu. Haunu ya ukaya kana uparo jo hubulia. Umkome wala jola leda onaye. Gamduditse na nuhambi. Yeka humu agresi. Humzingarabe ikedeleso. Harambi ya ukaya humu agresi. Wallahi na Mwenyezi Mungu tu vas regretter. N'importe quoi. Wanouane de mouareda. Majinu hamada ya nouana shangu mresiste. Gamye shuharu mando la fantôme. Ah, mrumme. Mrummaho ya lumchafu. Mrummaho ya lumchafu. Gojo bakia wataongamye. Botula bongo to fitna. Loti fitna. Haina manamsho tsohunga master soma mrumma. Mrummaho ya to huste ya urenge yao. Ya honesa ukangu urenge yu. Ya rditse na yanzu ya renge manyanya mrumsha. Uwa mrumdunga mwambiuka ya linu liti huone ba weti mrumme. Waheda hatagauna dura watahe ya mubizani ya hufunguwe. Hauka mrumme de urespecte mru. Mrumme de wanzo mru. Mrumme de ujwe sharafasha mrumshi.
alafu mru hamando ya bakiabo ya dungi manyanya hemru mshahe ya mderange nibulie kena ukiri tina huba nafasi gojo nibulia yetu mapesa na usaidu msafaraho yedi hambia umsaidie yeka humsaidia tanke wede manyanya hemru wede mru mahimanyanya alafu sunu gamjonga mabibi menjo tonza zambe gamjonga malaba menjo tonza zambe ikake haza hawa uchamfu wakantu malahoni juma utunjaula shakwa tujuko santu na ndosha hao na mjuko santu na ndosha hao mrespecto wana ndosha hao banyini kanyina za hawa bizarre comme tu sais majujula ukaya banumru mshe waye ilinusa wana fleur ino akate mrumsha utujo mangalia utujo manza utujo mfaria ngujo lemewa ngujo mwana kangurisho ngujo mwana ukama ngenge aninge mrukoko na nyide mtsongo wangamiza finali mamwede hata mbaba yata majemru kwa nyanya wanwa shahano nikamuna taya alafu njo hanyo garmambi yao nikamuna okaya gamji santo mavize winji amdini nambe 60% wana ume wakomoro yode bazi hao hunu faransa hata gasina amina wanzani wangu wenji riko harmaze place rilo badzima harmaze place public ikawde bazi hao alafunga muhambia bo cinema si t'es un homme on va sauver kwamba gojo kuja Marseille j'attends que tu arrives gamhulile uji Marseille na wakakuja nsa usauna bia shuli joka ujila gamjojarme saliyo wallahi na Mwenyezi Mungu gamjojarme la saliyo yekati jona da Mungu ajo hujua ngwajo kurambua hakuma na damu wapeu nchamfu utuna hata mbanu kwamba ubinadamu wala lane mrumsho anzola leni mwenyenye mrumsha mwenyenye mrumsha ho haramba ukaya no zinka zirenda uharaziza haba you impossible uyamda ni jamfar alafu mwana mshahangu utibakida una mrumme hamaduo mrumme ikao katu hustei katu husikinia shangwanzu ya ani hahudungu juma hutabishi ya dungi manyani hungwanzu ya mtseye ya lale naye katu ona haya bandari mpara shangurambe ukaya nivumbue c'est pas un problème yitsafera hao izoka jao husu n'importe quoi zinu husu bo cinema alaikum salam hadi jamzi ali watukufu gajoka ya owaji santo mavizeno wanaume wachafa kuzifanya kwa nao parojoka konta banda gari zambao shana wende wajisuke wasobarini wanefumbu shoka na usida warizie ritsu waneneze mbizinu wanada Muhammada wanu na wanrao Muhammada wanu wanji ankili warensi baurisa mwanamshi Hamadu wo ikao hajanyumeni katina hata katri mwaka jatimu gomhonsi ya bujuma mtabisha na mu intimide kutsona ukawede mwanyenye mrumsha hao shahari ngwanza hubulie ulalida wenaye hudungana donaye mwede harma marche mwede harma carrefour yuhonsi pia humtabisha humderange ani kutina biwa tumda da honziani alhamdulillah hastahamili kajakubali hubule zungoza haukangono ya ukaya wede mrumahe mwanyanya ya wakati na wakata joka hubule zungoza wenji wazifanya ngwajo uhiyarmaze komanteri ngwajo komanto wani kritike da ngwa unao ya ukaya oti pia yu tabia ya hao na hom jumba uo tunda zekirtasi za hizo kajambalia mwatunda zekirtasi za hizo kajambalia alafu kujuna wanadamu Henry zekiltasi zangu n'importe quoi kiltasi fantôme rijamanga garambula na usoti pia on est venu en France garambula na usoti pia direction manga gamjodo shangaza aniema faible chewa joka amatura mkona ukubali gajo mtimizini harmontino kanomba ni nafasi n'importe quoi on est de Muhammad unatuna tamba binadamu Onwandu wareda wa nsosi kino wanwa shahanu mwende mle mazahiti makomori mjahunu manga kamtushile mazibutu maka tranquille hamaze foye finalement udabe ukaya vas-y enambi mlu mshahangu ani yekaido anzao mabie gamjo mtuwani nyowaidi mwende zani watukufu yede mani mwana mshawu ya tosubuti ya rongoa na we manyanyangu juo yu manyanyangu rambuo nguoneze tabia shangu niko confiance ya mwanashahuka ya kana kubali ya mrumahe ya mdrage shaizo zonsi pia duka ya nguji amini ya ukai henu wakate mrumshahe ya jorongoa ngujombohe sejuru ya menyeleze kirtasi ya mto wende zahe yude mane mwaklo ya tosputi ya mbie mwanyanya ya mhuahe wanaume Hamada wanu wahe yo malahoni wanaume wachamfu na wababa wachamfu na wajumba wachamfu
ikawa jihanso malahoni hanza warongwa nasho ikawa ebergewa nuwana hao wakabu wanzi wala lede unao. Ça veut dire quoi ça? Alafu kanwambia ni tulamuge vantara. Vous pouviez aller nager dans la mer. Na mwede matsunge. Damleme wezi ungo gani majinu kama tuele wa binadamu. Aibu gajumpara na mwetsino. Hauke kanga mvumbo wetido iwa eche. Ngo wenji wa babaluma lahoni. Alaikum salam mozaina. Ngo wenji wa babaluma lahoni. Ngo wenji wa ngoma luma lahoni. Walaza hitima. Watowema. Ngofiku kaba nungwa wema zesprit. Na banu wamenyi hazakili. Warema hitima homijini hao. Wajahunu. Harmaze violi wazifanya. Wajahunu zakili zao kasinjema. Mrumme. Uo yostahi mrumshi. Yohanze mrumsha. Mintuelewa. Eba nunga wena mbwiwi. Honda yani. Ulu ya uka satisfe. Ngwanzondo wale mrajina. Ule manyanya hemrumshe. Alafuga mwanzo kama zinsi hitima. Yemru hamano yamba wahingi botunamu. Nivumbu weka kuchuka univumbu. Nafishi kakuja nafishi. Ewa mru wono haya. Wati mru wono haya. Wabaikeri mvumbu wakasina tahaja. Lafubu mwana mshohangu. Wona tijahu ni kasejuru. Ukiyabo ngujo uhatiyabo. Yahure de sac de frappe. Yanzia nge mwana shwaho ya mle. Ungozi juonro. Ubakiyabo. Babo uongu johore danai hata. Eza msana fila unakuna par johunga ladha ya mrumshe. Juha utlawe. Botura nono utabe wangam jordina be na juhe ya tlawe. Na juhe ya tlawe. Bamrumme uloda honi yanzu ya renge manyanya hemrumshe yale. Yato utata ya shaya jibenua o. Uweti mrumme. Isho shetani. Isho shani. Jerikanga wana washo wenji beki wazazi. Wauta wabeki wanro maha walo wanahao. Wabeyeze hanyo. Wanro maha wadungu wanyanya wanzo walale nao. Wabeyeze hanyo. Kwa tu spitani de mrumme. Mrumme kalibashi wa mrumme. Hauyo kisirani. Iyo kisirani. Bebu mwana mshohangu. Utsiono ukaya nga una sejuli ya ena. Utsiono ya ukaya huzanyu meni. Woti mrumme. Juha utlawe. Lungana dweni manyanyu hom tlawe. Uchijohu bakia pasko wakana upabjuhuna na valwele. Botula yotsi njema yoyo njema. Gam amini ya ukaya manada muhamanduo. Yanzu ya renge yale mrumshe. Yanzu ya dene manyanya mrumshe. Uweti mrumme. Yeke mru hajua edeza. Yabo woti upeu buatukufu. Uwoti upeu. Luloti fitna. Wani tuandwa umezinu zinyama. Mrumme yokana mahaba nele daholahe. Yo respecte le dahola hemrumshe, yo hanzo handuza hemrumshe, sheka wanza hanza ya rengi ya tsele dahola pia, ya laleno na shalo dahoni hula, uweti mrume yo kisirani. Na lafuzo gamjo hunga madume kanga. Masala mbavi wajo ya maze komateri. Wajo dambe kabutila kazi jau husune mporto kwa buma fantom. Imenono shwangu walu wani wenju wa hao walu MP, wa respireo, dabo katula mungi anvi. D'abord, Katula Mungeye. Chaturamu, si Turamu, il était pas là. Hau Katula Muhafu, Wallah. Winju Gwadjo bloqué. Hau Kaya Ziji na Ziji Zula Mazel Rosao. Zua Tabishao. Wa Soufreo. Kwa tina mria wambi ya Gwadjo Kala. Gadjo ambia tolma Katula Muhozamba. Gadjo Bakarma Sitara. Gadjo respire. Chaga mwambi mwana mshangu tuwa ikao tifanya sujahe nyumeni van. Tifanya sujahe nyumeni van. Ikao je son colère ya mwana mshangu we. Kamrudi tina nuhambi bahunji yao. Game en colère inawe. Nsufu mwe suje ndo tujohelewa. Chatifanya suje hao hukoziza, si hukoziza, si hurongolea, heze tabu za uhunra. Hema shaka ya uhunra, sambila ukaya hari olamru hareje, subhanallah. Hari olamru hareje yodahon, subhanallah. Na woka jahulula. Gamditsa nuhambia ukaya. Je suis en colère. Gamé en colère inao. Et quand ils ont vérifié, helina heya banu na hurongolea. Heze tamu ikao doza uhunra. Na ujewi wafanyiwa. Eka izoko li ile kalibo shilo li reje yao. Gojo regrete.
wallahi na Mwenyezi Mungu ngojo regrete haukaya mrule jeza mbabaho wana ikaha regrete mrule jeza emrumme ikaha regrete shamru kare jeza hawara ya hurendanai ikaha regrete subhanallah yekaizo kweli humrejeza na mitifanya message banu ya kaluru au husikinia siumbuka izo kweli humrejeza bo mwanamsho wangu wallahi ngojo regrete gojo jitswa emajitso ya Musa na Firauna yabo tulongwa d'une manière uelewe yabo gojo mkinisha wanadamu wenji mbaru wa ishazinu waelewe mbabi ye mlikaudo na mvumbua shantu huvungua yeke message kao tsifanya bana hau hukoziza hau huanilia banda tsambila ukaya ye bwana ola harejei hudao yeka izoko le bwana ola harejei wallahi bu masweli gojo regrete ngazi jo ujamziro utsi oze haukaya ya busa hutsuha yenguo je ferme parce que ntsuhanza nedi hata wanadamu wa hurambu watukufu wa jamalifu Mwenyezi Mungu na hifadhi huyu mwanama Amirimad ya hifadhi wa nashahat da kweli ya akili ya mrumshe iyo sawa ni akili yanku iyo sawa nanzi nzigu joenda ya kensar mapilau ya gutele pilau jema la moroni la piwango ya juheya la webala ende ya kensi harumamade baheka zinu zirendeshi habu mwanamsho hangu ya bongo jwe la madi ekazinu kweli huzifanya yabo hutuhenguo si bloke embabiyo wa alaikum salam Jesse si bloke embabiyo jeleze ou réveille le plus vite possible ekaizo kweli ye mjomba woi humrejeza ngojo jitwa watukufu sikaurongoza le kalboshi la mrumme ikao halola mwanamshe yatukana kirtas e mwanamshe hahundu sejour ya ena harenge manyanya ikao hakatunizi hawasili hunu même pas 3 mois à 4 mois hasi abo banda hawasili ola mwanamme hadunguye manyanya hemrumshahe wa mempelme mer gwanzu ya lalenai hamdungo mbalila zenzia gwanzu ya lalenai ola mwanamshamba kena ukiriba wode mrumme wa hemwanama hamambia e mwanamshe ya ukaya mide kina natsange mapesa wakawabila Tunizi jonu Faransa hambeka hutanga daboka hulola ye mwanama wisalam Isra Ahmada daboka hulola ye mwanama yabo ntina ujua ni retsi tranquille ola mwanamme hasigiri ngwanzu ya lale ni mwanya hemnu mshahi rimpara bada rimpara rimweleza harongweli ya kahanza rishida no telefoni hani menase tim menase et rendez-vous ngio out et kakoli ye mwanamme desa à Marseille vient dans ce mariage et kahuja arme mariage ngojo yelewa ya ukaya hurongoza twila muna hurongoza shababi gamjo ujani hukorije harmo ukumbi uo baike uo mjini hanyu omjini hanyu ngwajo ujua zetarahafu zao sharka hueleza nose ya ukaya wanadamu wenji wanungwa wenji harmo Faransa hautsimambi hawamba mafiti havioli hawanza wa intimide hawoni wanrosha hao wanashohangu faut pas rester bloqué yeke mrumaho katsuhunika respect subutu mwambia ya ukaya ngao na valeur haukaya haina mwanamshe uonge na valeur mdojo ya ukaya kena ukao parojokiri mrumme ya husalise ya honeye hata ende hatarma opo ya nzarenge manyanyuho ya mtimbie kufuru ya mviole wote mrumme juha wendeza. Deuxième sujet yinu do walozo haba watukufu wa jamalifu Karundo harma deuxième sujet. Deuxième sujet ikawa gamrongozo mbaba tsui woyimbaba mchamfu woyimbaba mchamfu ulo pari ikawe mbaba woyi habalieze fikira za hema jovie fantôme haukaila oui mwanama Asler Hassan mon frère boum bonjour Mariata habalia fikira fantôme ikao nusu ya hema jove woyirumia bahato walona zele sepise wajojo wa sekomori ikao wanawashi walokomori waufikiruka da ekamdu gena sepise balona ngujofanya mariage dena ya kurenga uja Faransa
ikama je vais walo huno wenji wa sakomori wa urangu wanasho hatu wa warende sak de frappe wakejuma watimbiambi walale nao wafanye zo wanza wajono wado wa intimide watukufu ngamjwa message hangu Oyimbaba ikawa ulona wana ikawa oyimbaba wa mji ikawa urongole yo mji wa hai. Oyimbaba wa mji ikawa urongole mji wa hai. Eza mji waide mzeye ikawa nge pari. Hani yabo ya klini wao. Gamtsi demande sama haye terminele kalimalo. Namnaji yembaba wa hasi komori hende hajua mna moto ikawa mna moto ulolise ikawa ufanyo baki. Baada hajua mna mwanamshe ikawa ngarambuko na shahat waloko moli ketina 14 ketina 15 ketina 16 waongo na liberté totale e mapara kwa tu watunda haso do harme mijinze walo harme mijihatu o wana haongwa soma moroni na boho mijini hanyu ngabo zelise neze college subhanallah vale kama na hao handu back hai hundu yo mjini sava ngujujwa usamorone ndiye asoma wiyede mvuni au kaya kabati university mijini hapo sha ye problemu wana hanyu wa mijini hanyu ngabo zelise bo wadzaje ngamkubali wa simoroni wende wasomaiho zabenu mtswatsa mazelise zo mijini hanyu wasomai sha mwahansi wa simoroni wende hula ndo alo sandeli wende hula ndo watsimbi wambi honto avu gera ndo wadzaje kawo haka mtina zanchida za ushida mkonservu o wanasho hato mdo wasaidia 24/24 embaiza nyumba alalao moroni nembaiza course shangani ho mijinze mbaki mwezi hata mwezi ujota mba konklike na mbandrovi uibale usemoroni wadwani kemana hao ngofikirike mwana ho shahula yala o haina usiku na moroni alalao ongula loje yaboga mlongozo wa tazangu alo mijinze wasovo wanasho hatu age de 14-15 haukaye mbaba wai hende hajua mna mwanamshe mwanamshe ya mjua wai moto ikawa ulona 19 ans à 20 ans ikawa nge lycée nge première katufanye baki ujufanye baki unuma haka première mahajana ikawa hende hawajiri nyumba bande mbaba wai yodo si haina wakati vakansi komori wai mzeye ani welu mdafiri wemrikao yosi hakomori ndadu fanya zazi za mbaba we sha ngamjo wa baba wa Faransa walo hunu maanga uke bazia hawo osakomori ndo warenge wananyandonga walo waiti walo wala banda hunu manga kwa jajoshida wa hundre moto ulona 19 à 20 ans kwa jajo wa hundra kwa jo hundra wa wahuzao. Ah, désolé, rani jejarme sujet, gambilo mna bref. Gabo mzaze, ikao, wadzazo lo beldoma. Ikao mzazo yo uhuza. Gamjoni mlasem na message mzaze we. Nambia mzaze ikao wenge beldoma. Sifanya message juzi, siwonesa. Avec le respect sina mvumbu. Ikao mzaze we katsuo na andui rahana tura. Katsuo na andui rahana ami. Katina manadamu ya mwenyenga ora hanami baada timambia ya renti hohuza badi uhoza ya batilongo wanai sababu ma renti hohuza banga we mduhazi ji respect sahazi ufanye fanya menage sahambazi bango johunra urenti hohuza ba urisa wanaume wenji wanahaho wakomori wajao yabo haina usiku baada tiwambia bo mzaze ngoni yengo yolo tu yoponga mbiro ambrefu yesi de sujet le nyoba waye mzaze ikao nguni vumbuona haina bahani yaliyo bantula molami kamanza ni umuyenga bahari tsamba uheti hohuza husauti mizi dans le 50 ngo wendo mungo mitsanu na bahendo gondo wadore sevu wanaume na mazababi wa komori yezungo zao hunika 30 kukara de bomzaze s'il vous plaît babala njaho make respect sikamba ukaya hewe kamjisikinia maranso ndo ukana baraka nungu za uhuza raranso uchamfu oui mama Marie Yusuf nyezi munanike taufik yanike musomwema hukanga simanga gabuze opportunité nezenzi za utuma shamrenda agency ukaya jirande biashara leo mnungu ambio mzaza ha ye message ti lance juice ba mzaza uo haina bahani yabira tiramu
ola mwana wa peu, ola mitsimwanza, wakati na jonga wandu wa mua, wakati na jonga wandu wa mtolea ye, badi mwana de mola handlemeza, ebanu katila wa Marseille vanu, ha badi njoji waka hakite Marseille yenu. Wumjadzeika unjamdeshe sebaranti, ba usijini ha. Gozungulio harmo mji wa Marseille, wanade mungu wa huvumbu wao, mama, tapalage ya udufanya nugu hamandizo, vanuka hamba gauna mnako pense apa. Ekanga una hawara c'est à part. Shado ukaya ujihensi ukane biashara udohuza. Wandu wado hima range na range. Wado heya na uheya. Etage na etage. Walaikum salam Hamida Maji. Heni wanzo yanjie. Nizoba ke wakomwe rwana ume wado virana. Yeje. Sabu sebo asebo. Veza. Ok. Oyanjie. Oyabe karmaze skaliye. Oyatimizi. Oyanjie. Oyabe karmaze skaliye. Oyatimizi. Oyanjie. Alafu iso gama boka ya mama. Pense de ta santé. Fikiri o unono waho. Respecte ye dignité yaho. Alafu ya botiramu. Eka hatso hufa, eka mgu hatso mrenga, eka hatso lawa Marseibanu, olayon tukia, zerongozinu, miti manza, ya Rabbi, banda gamu hufikirio, banda gamu hambio, ya buba hingoni yengo, ye puwa ima bandua huwa juanu, mgo yunyangu, guanzo ukerat, puwa ima bandua huwa juaniwe, puwa wakuja urengaze turu wa juaniwe, haukaba neka huka na moto mka usote, je m'emballe, c'est pas mon problème, ça do kaya ngo huzo, ngo huzo alafu goni yango haina usikura ngo sukuna fanya message ila votre situram vomtsana turam e masu turam votre situram vomtsana turam e masu turam ndawula wero ula mitsimwanza ila kisirani ila nuhusi ula jamenye mji wa Marseille ula jari sijini ula ngunjono gosoza ya Rabbi Mwenyezi Mungu na husamia ukaya webani hamza zahangu njahumanke respect, njahuvumbua zina, njahuvumbua mji, shatsuambe ukayaria Mwenyezi Mungu. Watu kufugarda harmwe esuje hatu. Ikao ye mbaba wei hasihi, hende harenge motu wa 19 ans. Walaikum salam na idaas. Bada hende harenge motu wa 19 ans, hamwajili ya nyumba, hula moroni hamhansi. Mbaba wei yelo mdafar. Ikawe bazia hae, yedo sa komori ngen hazizahe. Ngena wa mjiwa hae unufaransa. Yedo ukojolo mjiwa hae hopari. Abouabe bango wenji awenja mvumbua. Shaka manzuya ilewe swafi. Ce qui est pire c'est quoi? Banda hawajile mla mwanamshole nyumba amuhansibala banda mbaba haina mwizi warabu au mwizi wa sita yusi ya komoro. Motola ngevala shabanda amuhatsimoroni gwanzuye moto yakane akselebru za udofanya ze video yo mparado mbuli ya Burundi ya do na yojibiwa na udoma bya ukaya fanya mafoto na video unereye. Ola moto afanye yo ufanye mafoto na video hamwelea. Au kambaba yo mokipe. Shahamabia ya ukaya o mwezi wa utu ganjo hu deplace wende Dar es Salaam ili jo unufaransa. Wahansi hamnika miadi ka o mwezi wa utu gujo mdeplace wende Dar es Salaam. Banda gujo mdeplace wende Dar es Salaam ya bwe moto banda habaki moroni mbaba ekasihi rangwa kataka premier avant kufanya baki ye mbaba hasi deux fois trois fois ye motongo ndani yabo harende hasak de frappe ya mbaba we haukaya we hajoshida ya mjuhu mbaba yalona dans le 60 quelque kaja joshida juhu mdulana 19 ans wa hajo mjuhu plusieurs fois alafu baade moto hamwambia ukaya bana tabasa gamuhishilio auka out c'est bientôt olambaba mwambia ukayeba ngonzi ukaya mimlona mrumshe Faransa mlona na wana amjuka horenga ujamunumanga ule mwana mshabahe shesteri la hadisi huni hatsiba nu dejanga sina gardo la fanye 2 ans langwa kati ya première hata basa haina mbangu wanzanga muifanyo yende hata unambianga mfanyo msafara mimi hobaki moroni do msafara na magale kwa moto ikao yabo deja samenye le msomo ola mdada mwambia ukaheno akatu joni vubula msafara ze video za holonizo nganjo zi balance utsingule msafara tena ngamjo huja kasati jakomori donjo huja nuhambia izo ikao do nafikiri ola moto amba izo kar jahadis ze video na wele ya zonja ka wele jodo ni intimide na udoni menace en tout cas mimi dojo ukaya ngamjo ambia turam shepo njukaza na bibu mwana mshohango t'as pas honte
Une petite fille comme toi, âge de 19 ans, ou tu aurais Mwenyezi Mungu. Wajile de sac de frappe. Hasibabu interpersonnel. Ya wabebe wazulu walumanga. Ikawa mjua hao Komori. Wajua dorongwa na watitu wenjeza damu. Na mdo fikiri bwana shangu mlo Komori. Mlete batani ya hani. Ye majovi wajao hunu wajai huwa kwa tumanzani. Waungwaja wajua lale nani. Wamprofite ni wajiza hunu Faransa. Wajua wadoto wa pib. Hauka winji wa hanyu majovi wajai wambeleni wajua fanya mafoto ya hanyu. Wabele ujahuni. Wajua dum intimideni. Wadu fanya pib umraha. Ukango soko mwana mbeba mjoni kamna numero 2. Ha? Yemzade wa yuto wango mono doi. Amjoni ken numero ya hosi hondi wareme. Yode baso hona de mwale hunu Faransa. O winji wa hao. Ikango tola hamambia mbaba ukaya no. Jeti izura hamba. Olewa. Sifanye paspo zirongozo nsipia hamba ukaya ngaona manyanyuho. Gaona mri kaonge Dar es Salaam ngujoni fanyia msafara ngujoni tuna visa utu olewa ngamjo pasha la fuga muparo ngona mbio kan sweza ngoza msafara na to kama njomba tulam yembaba la mabia ukaya yekahuma bia tulamu nganjo publieze eze vidonlonizo ikadwanele ya mafoto na izoko die moto akamweria mafoto ye moto akamweria mafoto hamweria na video ikaukazi nchash oui bonjour Botsozi ya Rabbi wana shuhango réveillez-vous. Wanashohangu, réveillez-vous s'il vous plaît. Depuis longtemps, quand je suis venu, je ma photo hawazi. Je suis venu à vidéo za hawazi. Comme tu dis, qu'il y a des hamadjulungwe. Mledi hamadjulungwe. Ikao yembaba we yemoto hanika ye numero ya hai. E numero ya hembaba we ngero mishi ha WhatsApp. Chaque tu es dans normal ya change. Ikaga mbaba we. Bombaba wa peu ujihunda opari wemru wa mji ika wedo warango mji wa waura wa hunu Faransa iho pari ika wemchamfu haina usiku usakomora gawe na mrumshena wana gawe na video za mana wajoshida umzai gom intimide na odo hamba gomba hizo odo hamba gomfanyo projet humhatsi moroni humhatsi umrede sac de frappe ya haina usiku usiha wende wa mle ufanye zo wanzao finalement gomambie kutufanya msafara wallahi na Mwenyezi Mungu msafara gojofanya. Wallahi na Mwenyezi Mungu wa msafara ngojofanya. Yekatulamu kana uhuvumbua DJ Saingu jo huvumbua. Gamduditi na nuhambi. Yekatulamu kana uhuvumbua DJ Saingu jo huvumbua. Wallahi na Mwenyezi Mungu bombaba wewe. Utu inu ijao. Preparo msafara. Yemana mshohatu wa mla ezungo zae. Wa mreda sac de frappe. Wa mhatsi moroni. Wenda tuafwa yuhonda wa mla. Wa mfanya zwe kaudu wakahanza. Ulona video na mafoto. Essayez ou publier mafoto ya hai. Essayez ou publier photo la video ya hai. Essayez s'il vous plaît. Et kawe mbaba. Vas-y. Et kango wanzo usijini. Salam rezariza. Et kango wanzo usijini. Harmetia komor. Vas-y essaye. Subuti. Regarde ma photo et madame chez où il y a publié un homme. Regarde cette vidéo et madame chez où publié un homme. Montre-toi. Gamridi tsenani hutorei. Haukangam amini ukakuna usubuti wala kuna uoze raili tsirongoa. Ye comme safara kuja ufanya. Ngarijo hu publié DJ Saingu jo huvumbua. Wallahi na Mwenyezi Mungu DJ Saingu jo huvumbua. Haukanda wala wabebe wa peu. Na nyimbo wanasho hatumlo Komori. Mtundo kubali mojama intimidewa. Oui salam zahir. Mojama intimidewa na wabebe walu Faransa wana. Wabebe wanu oja Komori sho wanzao wadotea. Kwa sina shuabe hawa yuho unjuha wajuado mrengani. Banda haruwa wa manga. Na mazababi wanjualo hunu Faransa. Oja Komori bazi hao ndiyo. Msikubali mjamdo manipilo wanuandikao walu ani. Rulo hamama SDF mlikao utona mbaba hanu fixe ya baki yo Komori gasnema la shahunu mala fa ima ishatu slohunu Faransa la slohunu ima ishatu go Faransa hoja hungarbira au juste gamambeni bwana shahangu respectez-vous mluna do jeu via fréquento de naye mluna skane mluma ya kubali ha tromper ani jeu via kalbo slohunu Faransa e ma jeu via lo noti pia hoja yo wanungo no shahawu ngwaona ze projet za hao watijai huwajawa intimideni wajai huwajawa wamlanize fikira wajai huwajawa wamledenimbi wajaza yembaba we katsona kazo zourisa mdumbaba hamadoi wa âge de 60 à quelques
ya subuti yangaje mwanamsho age de 19 ans ya majili ya nyumba Moroni yafanye misafara miraru ya Sekomori ya mwanamsho la yake yabo heni wakati mbaba yenda Moroni ya bongo ndo ndani na mwanamsho kadia mrengi engagement ya mlao ya mfanyo zikaudo yanzao ya reje hunu Faransa ya oblige mwanamsho adufanya mafoto ya uchafu na video za uchafu ya mwere ya jajiliwa hasi ya bola mbaba hamenase mwanamsho hatu ya se ya boyambie mwanamsho ya ukaya kuna hujamanga yambie mwanamsho ya ukaya ntina uhurenga gamjo huja Komori karona ngamjo janu hambe zojo ka ufanya izo tilizo ka umahadisi gamjo tina no hambi izo tilizo ka umahadisi n'importe quoi ça veut dire quoi ça wobina damu ndao chini samati nunu bwa baba wapeo na wajomba wapeo mlawo hunu manga msekomori mwedi mafanya uchafu amadu mwini marugwa na shwa kumarudi sakito flap behuwa na shwa lohula ni wadzadze mdoi huwa na hanyu wa mshidi ni wadona ze 14 ze 15 wadufanya ze kursu na udola la Moroni helika udo wanzao wawajiri majumba ni wadzadze kamchona ukaya yabonyide mchongo dhulu mwana hanyu kamchona kazo uresa wadzadze hamadani na mtundu wana hanyu sevrenga bo krizi shama na juwa jili ya nyumba maudu gujo jaya mitsojo domba ke mwana hamitiwo na nyunga mwanikao accès libre gamonikao liberté totale alafu kama mbio le buzidu meye mbaba hoi yeka husubuti walaikum salam na difa faisal yeka husubuti hu intimide mwanamsho hatu humpara hummenas hau humpara humshangazi hasababu deze video lonizo ne mafoto ulonayo wakati kawodi wa mambia wanashwatu wa jungu wongo anu warende bizarre Mungu subuti kwa lifanya video unere hafanya na bala ulatimdu wa confiance yeso meni kamdu kufanya video mwanasho hangu na mdube ya ze sura zanyo nda huzimiha na mdube ya ze sura zanyo shamdu kufanya video ya heze sura ya jaola gadjo utoshe wade ze sura ima wade zina na bala mdu kutowe soutien ya tone slipa na mberenga ça veut dire quoi ça ya la teuf ya Rabbi yudmana boka he emiji hatu ya Komoro kamtundu wana hanyu bo wana walo Moroni wafanya weshonga wandu wana hemijinze wandu wana wapu harme miji ya hatu nyuwa zaze mwabulia wajawa trene Moroni wawajirize nyumba na wenji wa haudu wana hanyu wambagwa soma Moroni ganyi na zelisi harme miji mana na someho mjini ya some harme reje yahe yamba hahundu baki yende holi yende ya semvune yende ya some universite ya semoroni ya some universite shama na mwanamshe niwadzadza hangu ganya harumwe miji hatu rangumba jini rangumba jini rangumita mihuli ranguwa shili ranguwa mahame ranguze regio pia za Komoro ranguye miji pia ya Komoro owana hanyu ngwasi hao Moroni wendo asomo elisa sadima mecheki na huwa mijini hanyu nezeregio ngabo zelisa na mwanzo mijini hanyu wasome ungaze baki mwasisa Moroni ya wakatoka mtina tashwa shaba sa mwasisa ho na niga mjao ya kakamchushi na mwangalia zenyumba walio ngwafanya unogo solizo ngwa manipulio aux esprits ngwafanya uchafu mwendani hao walio izo na mwelewe bwazaza hangu mji akili mdolewa ya ukaya owana hanyu ngwa watete na mwanga jarme miji hanyu rahana wabuli ya usamoroni sauf kwa gwanda homo universite yembaba woi ha profite yare gemna mwanamsho age de 19 ans ya muhetsi Moroni na wembaba wa 60 shabada ngemanga ni wanasho atumenya zakili yembaba we ya jua do menase mwanamsho mwanasho mwana we ya dumwambia ya ukaya msina uhurenga na wala muhetsi projet ya ukaya humnikamia ya ukaya utu gojombe Dar es Salaam gaona mduho jomfanya msafara uja hunu Faransa ya wezo kwa mwambia zontipa ile muhetsi Moroni baada humvumbulia manga ikakuja fanya msafara wamdeplace na Dar es Salaam wallahi na Mwenyezi Mungu kakuja fanya msafara wamdeplace na Dar es Salaam wamfanya msafara uja hunu Faransa ganjo huvumbua DJ Sangu jo huvumbua wallahi na Mwenyezi Mungu yomi yadi na nadhir ni rengao yekabo mbaba wewe kuja preparo msafara wahema na mshewe yenda iho Dar es Salaam wampreparo msafara uja hunu Faransa yo nadhir ngoso mwa Komori ganjo huvumbua DJ Sangu jo huvumbua preparo msafara utu wewe wajitwara mpiyeshi mafoto ya mwanamsho watu ya publie ngojo jitwa eze video za mwanamsho watu zipiblie ngojo jitwa iyo miadi mimi na hunika
na navili na ilenga osomo wa Komori eka kujazifanya tu vas regretter de toute ta vie. Gojo si jiniha harmo mji wa Faransa, gojo si jiniha harmo mji waho, gojo si jiniha harmo Komori kamili. Eka ngojo navili iyo mlukado jouer avec. Iyo miadi ni hunikao. Eka humpara homu intimide heze video ulonizo. Ne mafoto ulona yuka wedu waka umambia bayi haka ufanya. Banda husahumnika promise. Izo pia haka ufanya sababu ndawe. Wi salam tahamida. Wallahi ganjo hubenua DJ Sengu jo hubenua. Iyo miadi mina hunika. Haka wembaba wa peo. Wetsi hingu. Ganyinon wa shanyu unufaransa. Gamjuha mweda mwetsimbambi owana walo Komor ikao ngoma desespere. Ikao wazulu ikao wababai hazankili. Gambalio zeve erono wana 30 euro hanyu. Hobala wanda hula mwede mwa profite. Ze faiblesse zaha. Gamuhuni komi adibo mbaba wa peo. Mrumdu hazi hamanda we. Mchamfu. Watuenda wataha demi mama Komor. Hawataha mru ya lolo. Wamba humbaibu. Shahonde hurenge mnanyarizi. Wa azde 19 ans. Humhati yabo. Haumreda nai. Na umprofite zungo zae. Na umla. Panda 2 ans. Ya misafara mili waifanya Komor. Wasiha Komor. Wa mhati yabo juma uso prepare video za uchamfu. Yo herea. Emoto hupara sababudo misafara wa mprome. Ya ukango jombia Dar Salam ya lawei hoja unufaransa. Gamruditi na nuhambi. Eka kujafanya msafara. Wallahi na Mwenyezi Mungu nganjo hupiblia. Wa Komori pia nganjo huona. Na na DJ Sengu jo huona. Watukufu wa Jamalifu. Mwenyezi Mungu nanike khatima njema. Ricard maze sujet. Ikao ya sujet nzima. Mwanamshe ikao ya honda sejuru nyumeni. Osomo mrumahi ulona nationalite. Ikao ya mwanyanya he mwanamshe. Hawasulu hunu Faransa. De sujet ya mwando. Bande hawasulu hunu Faransa. Ya gasina 3 mois. Gedene mwanyanya. Mrumme wa he mwanyanya. Hamdungu Juma Hanza ya lalenae. Wi eji fai. Hamdungu Juma Hanza ya lalene mwanya mrumshahe. Ye motoha haraya. Finalement hamambia ya ukaya. Eka hambia ye mwanyanyuho. Gamjo hutowa raole mwanyanyuho ndani. Ni mbohe ye sejour. Ye mzade nke mhara wambie mwanyanya. She mwanyanya hajua haelewa. Gujweze nongo. Ikawe emanada mweri mpara. Harimena sarangoli ya kahanza. Hamba ni vumbue. C'est pas mon problème. Wende botula muno jamar sengo johelelea. Gamjo jamar sen utu gamjo honesa. Bahari timambia ya ukaya. Ya rensi e mwanyanya mrumshahe. Ho Hanza ya lalenae. Bah c'est pas normal. Deuxième sujet. Rija hosumem baba we ikao. Mbaba deja ya kosi ya Komori yeda yangaje mna nyumba ya hansi mna mwana msho âge de 19 ans rulona mahamili ya chongosi ya Komori nda yomla yo profite zungo zae finalement ham prome ya ukaya gujomba la huja hunumanga gujombisa Dar Salama utu deja utu isa ngewasulio haula moto hamambia ola mbaba hamambia ati mwezize msafara bayo mwezize msafara gujom publie ema foto neze video ye moto hamambia ukaya ze video hizo tika ufanya banda hunambia nuhere eti unikao aminifu banda hambango nazo gonifanya msafara banda hulalado na mi hatoa katika udu wakahanza ya hole otudoni para wambago shangazo gon intimide emola mzade hani para haneleza rimlau muhaukaya hafanya nai mwanamsha hatu shakar nauba mbaba we nafasi haizo ikaudu yafanya ya pare mwanamshe ya mwambia ngujo publie mafoto eka mvubula msafara watukufu ga mtoni mero haukatsono mamangu ngeyabo kange yabo ngujo para baike apeli nzima ya onesezera aizahe 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 Zinji ngari zambao wenji ngwasikiti hao Zinji ngari zambao wenji wanjia mondani Zinji ngari zambao wenji kwa tuja humabangweni haukaya ngwatukiwao kwa tujibuwa bada ngari zambao ili zishange Shanda si haunda ukana wa manafasi. Salamu alaikum maman. Alaikum salam. Salam maman, ça fait longtemps. Marhaba menji maman. Amwishi maman. Mais le cœur c'est bon.
lemewa risari lemewa yodi yakuliri lemewa wazee wanu makalboshi warabu wanu wadada wanu ikawa lemewa na doa sili marindi wadotia jebosoni zao na risari lemewa nuwana hatu zinunga jirio kumozi ka jirio munu warenga wana wabezi munu wa wali warige mazimeji wao wanawashe wanza walale nawo nwalezikitwa biashara miwe kumori parwa na hivu risa wandu mabada wandu wabukazi wandu wapuaze bwaza hao wandu leshambu wandu uremani magari wandu usondoha izaiti wana wazaya na kwa jawabu wandu maajaliza ikawo wandu unjiha mamdu wa jahannama na muhata nyani hata akhira parce que zengo zinunga zilisawu kabisa botira zinka jajiri unu basi botira ngabwa ngombe wa dokomori et je le dis en connaissance de cause maintenant je parle parce que j'ai peur de personne j'ai peur du bon Dieu haina ndongo jozi fanya mnyezi Mungu ya kera nami ngamjozi fanya haina ndongo jozi zamba manadamu ya koze na koze juma mbalo ya taingama ya jie yo problem ya hai mais lesquels passons d'avoir signalé aussi Ricardo wandu omerika komoro mrumengo ndo moroni ya wajiri nyumba haraziwi zili balagena mrumshe hodani arona ngota senza moroni dada kimoroni hata hadorege misheshele yo itiajere kazemba desila ijaki wanu washe wono wabasa yunu waza komori na maana woyi botiramu ngamumlaumu sha wanu wadada wanu anglome wanu amba ma pervers narcissique des pervers narcissiques wanu kuure danai waliwarigela wama wairie mbukana bana tena idila ya visa je mtu ajina chandawo rumdada mtuazi goni akili hao wenda wananga mwana mtiti utambiho mwana afanya na hizo kweli shamana wajiseka wote mwana timiti mabango jo shawa kumbiabo mwana wakeza komolonge mdumsheye manabo mdumsheda mu mawareda waduwashe wabwa usozaya mwana wakeza ulona mdumshe ndabo mwana ume mawarega mawareda waduwashe chamana wakeza mumna wana atamana waveta mumna mwana mtiti udelwa yemana warede wangu washida wangu ule shambani wangu utikaza ni mulitani mwarenga mwareda wangu washe mswami botura parce que je suis vraiment choqué oui je vois maman kabiri wazaya ulona wachugu wandi warede mna mwana wa diseta ja moroni ya jasome wanakoli ngwato lwangu da moroni nda songa kwa somao shangavo wafanyao na hii unuma butomaya za manange safarini batata ngwazo ya some zile koli zile mijini hoka tusomesa manada ngwazo ndo moneni mtajamu amini kwani mtaje kufanya naye kujeka kubidi uone mwanao hapa bekaba ukikumuta kana kibadi nuzi uruda huwi so wana walishidu wote pia chabwari shida na babana uliona diseta uimana miwa 22 ans 24 ans ya mdenga ya mchoresa changu badangu tena mkumbu pepo hai na mfungu pepo hai na mdogo bali waju wadarlemewa wasodo wa rosha hao wadwasha walo na ndo amedani kwa tujue zikirio wengi kwa tujue wa undao kekambu haya tuweza jiri kuna mfonze demdumia subutia jana ngamna mana hamadu yafanya hizo kana urengea wa haya ya mdedazio kana urenga wa mananya ya mdumisha ya mdedazio wanu waisa wazuru warema hiki mara kukomori wakaiho wahiba waundadazi wa jamanga waje wakomao tumuni wa benyaza kiwaliwaza mnyezi wandu wado sande misirini kangu mwapata misiri na mware bonde botula na mbade mbuda mware mbuda kwa kwa hao bawali benye leto maya hafi yode to mahafu kama na siwa mzima ngami na maana ulona abiza na maana mzima ngamumbiri ndio shansu jojo kama muda mau botira mwanangu mwanamme wanao mwanamshe ye mwanamme mhunge na 26 ans ye mzima gena 22 ans wagwa na umahaushika ngwati unaona miuka pre parce qu'on se joue chez toi akaika joka kwa zubia kati ndini na surveyo wana rongozo baba wana ndo kufuate ngwaza wabwa ule shambani ule shambani wabwa utamdoni bali sasa mwa mamumendo wabwa ule mani makari wale mani mabisi wale mani ni metro na mimi waranga mizaye mbeu waranga bizona unga mwezolechi parce que quand c'est trop boaza na mjuhe kama ngena mrumia manuo uongo sasa zobo mrumishe kutuzijwa wakati wajijua mwambe kana enzaho baba nsizaya njajwa ndewa hangu ya mdwani hivi abuge nsiraji wando nende mwana wa mdunai akabotira muhondo moto na baurenge moto wando nende mwana hamadugo chambu mfumbai wa mahame gomirandao yode sabia wado nyo piese de pervers narcissique wanada mwapeu wa ubanai abia mkauze zahe mwana mshe ye mzaje usiona haya urotubutu wado kana ngojo ya kutura mgore ngotura wendo boko wema tuko haya mwanamshe ndio unajisitiri bojura oui mwanamme yekange
wanzi haswanisho shauso ya ujo hima koni mamri hahimi habajingu hanya wafarona mwanamshia haswanisho shauso kazi Jamais. wenzia nyawa Jamais. kaja farujida kwa mwanamshia hawajisitiri mwanamshia hawaziahi ambayo ni hanye mdume ya mlola ya mdume ya mlola waiche wayeche na basali wangu washata ni walola ni wazaze ye kamdungene mdume ya mutoda juu wafanya ndogo mduna dozimo mwenje namdu kasuyo kale mdume ngene telefoni wanangu wala bila japa kama wale mahikima bono wanashingwa wapewishi wangu waume kwa suona haya waume abongo bono mdume abajuda njari mawai kwa ngurongo wasawa lungu siasa wafanya siasa na urongo ushindwane nafsi yako ushindwane wana hao ushindwane na tabiati alafu ngwa na discourse ya jambo kama na maelezo wote wa mada usukabidi botira msingama na ruwasai wote na mwa unjila mfanye litu na mfanye litu mwa hayabu hata emo mamone takinda ungama ruwasi ya mangama kana wa burzi ya buri wate mdo pia riwabisi wa ushamba alafu amurongozo bomzaze unona je twabya bizo mga mwana hao akami ngotira ikauno nona ndongozo nizo unipare botira munabeka boma uono uvaga mfulani boma malikamila njajiro hili wabaya dansikiasi wa urova nayi boma uono fanya nungu fulani zeno zinaona wanafanya njajivi wakakimana na kaguza botira mulele sikahulela mzemuzele mulela tulungi kama pesa tulungi kama ndule shahulela gonyona difanya so yisa ndio utambisha ndio pataibu ndoko jwa mbikijao alafu mzaze manao kiasi uni yongo huzo huzo yasema wanao tujifanya tabia hizi ni bora kuchuramu ikanitaja yange mwemani mbaba ye mwanangu to shida mtu ngejude wa mzazi uonge na mwana na tabia kasona haya wana yasaya wa mwanangu huzo manga ndate binaj au nderesa na utakiri unu wanga miezi mbude umana damu miezi mbude uvi duniani wajawazi gono waja ujoka nda hata desha buta wote ulone aridiki wote uzukiwa na damu ujo ubashakitara ule ufanya tabia bila kwa mwana mpaka urongoze utaka wa mwengo wote beka mwengo kushika umbeda kuparwa ndu wa mu wa wedo wa sina moto hayo ndio komizatura wangu mimi urongozo vano mimi mana mshemikoni na mhamoyo kana ikoni ukamtamru mshi ohi awana wapi ohi awana ume na mwanzo ume sidwa na ume wangu mimi ujo urengaje fasi ya mruso mjua kati mshago kula naye ketuze mwana nitazambia nikomele mwana nwareti je tabiyambi no uchafu bae mwana mmewe asubuti urole mrumshe ya mwana shewa yake mwone mrumshaye wazo wazo durenge mwana shewa mrumsha ulele naye wanwari boitira wanwari mhitima muna mrefunisha bae mbio kaujane mangainu pasko bigami banwa de fikaswa metini de tabia jeshi de mita parodiona awekazi kaujira de kaujira stirini mojira na ruwate mndwa umeshwabaya wadwa bakon na rabbe mwana jatiramu mwana wa bensiza mwana wa tranta hafanya tabia hashinda no shababi kwa shababi ujosha shamame ngomilanda ruwa isaule midoka burini sasa ugawa Mwenyezi Mungu kwa ujua basaimu kwa swali la ngondadua emazambi yafanya yote pia yabangura kwa kutujua leo au kane kanga na mame ngomilanda ru yabukutila kujukana ngeza mahishiri yabo c'est pas possible imahame ngomisanu na nilo nyo bojira monswami nukana ngamjojeza senka swami majana do mutsi inshallah mama na boye urushababi ya mahawe ya blonyo bo urushababi wote ndio nikasoma kana abezinga mina shababi ngamina tranta besa mjo shidani nje tranta bali fanye sofanta nyanyende jua shidanga bo asuri sofanta chauka na ndio jua basa ndio ndio kana kwa nje za besa mimi kuligolea kwa wadada wanona kwa mwa mwani yake ya kwa na mwadu ungenda kwa na discourse ungafanya na bojilio mware mudanro mware unro yamrumshe yazichua mbaba wangu jobugura bayamrumshahe na mrebonse na bano mrumme ditidalawo mrumme ditidalawo yini sifarudu nyusuna mrumme de mweza maste mrumme de mweza adamu mrumme de mweza tabiapi mrumme de mweza mapesa akwe mapesa lo nawo ya uhamwe kutia hahi ya uyo uhisa chamana mmede uchidaliyo hamastehi na adamu mshede uchidaliyo hamaste mrumishi hawazi ya kadoni ani mbe kaside mrumahi ya mrola meka doni kufanya tabia hizo ndizo urego wanamwale basi ngatu wanamuda bojira nyunga mina kuswapi ngamina mbadawi tusuja mbadawi ni mzazi woni ngamina usiwe ndio unabi yao ndicho haba na basa mpaka wazwa keshi ezo juara muda hata ya polisi ndege na wapi ukana wanuma pedofili kwa roko modi wa dauda unangwana yuwa kamiza wangamizwa no amunga mziwa kubanga modu hajusha izo ngoti jazirode wa inu bojira bojo samini babisi doeza kiyo
Oui, je sais. Mwanangu ngamtama mbi wandu walishida wa Samini shaumutungu wa mzazi patunga sina wana kakisina kile mruka sijogla gazi uha ndio ni mwanamume kutambiwa daga dukana muda mruya da firoji yani yule ni mwanamume kutambiwa daga dukaja wao nje mwana mfadhali kwa jambo watoto wa kudaenda kuzaudake yule naye uliko mori daga dukaja muda mruya mpira yebana yule mwanamshe uliko mori daga kaja una mrudada mwana wajiseta wakati na akili gosho wangu abana kuwaisa nge mrusheje na nalo mrishe daga muda mwambia mrushe mgwa ule shamba maana wale kama na wakeza na bugana wakeza ngwa ulaje mnamanao mnamanao mtiki wangu wanakeza kwa sababu mrushe ibana mrushe dago machwa muo mwazuri za wajizani za shwa muo ni mwarenga mwarenda washo kwa sonzaya kato warambuda pia botira mbojo tsani bojo tsani bete ngozi risari lemewa bandu zawana jeruwa unendo na titi imagine botiramu mwana wakeza na tisipanga ngado kwa matisi traumatizo bien sûr maman. Yo traumatismo ilo jiro andabo kumori wasoma psikologo chengewa kama psikologo wana watu kabidi wa ngoto kwa bana bana kifuna shida kwa waliona